Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu aho muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze kandi twizere ko mumeze neza. Ni munyemerere rero tunyarukire mu Burundi turebe kuri ubu uko byifashe kuri ubu Uburundi bwaba bugiye kugaba igitero simusiga ku Rwanda nkuko biri kugenda bitangazwa. Ni ibintu biri gukorwa muri leta y'u Burundi aho biri kuvuga ko kuri ubu abasirikare benshi badasanzwe baba bari mu myiteguro yo kugaba igitero ku Rwanda nkuko amakuru yakomeje kugenda abitangaza ku 22 Nzeri 2024 hari amakuru yumvikanye avuga ko hari abasirikare bari baguye mu ishyamba ry'ikibira cyangwa se bari biciwe mu ishyamba ry'ikibira bityo rero bakaba baravugaga ko ari leta y'u Rwanda ngo yaba yari yateye aba basirikare maze ikagabagabaho ibitero maze bakahasiga ubuzima. Kuri ubu rero leta y'u Burundi nayo ngo ikaba iteye igitero simusiga kuri leta y'u Rwanda nkuko amakuru akomeza kugenda agaragara mu bitangaza amakuru bitandukanye. Ni inkuru rero yari yakomeje kuvugaho kenshi ndetse mu bitangaza amakuru bitandukanye amakuru yakomezaga agaruka kuri aba basirikare bari bari mu ishyamba ry'ikibira aho bavugaga ko bakubiswe n'inkuba. Kugeza rero magingaya biravuga ko ngo icyaba cyarahitanye bari abantu ngo batamenyekanye neza ariko ngo n'ubu kitamenyekanye neza gusa bakavuga ko ngo baturutse nyine bakavuga ko bariya barwanyi ngo baje kubagaba ibitero cyangwa se baje kugaba igitero kuri bariya basirikare bari bari mu ishyamba ry'ikibira ngo baba baraturutse ku butaka bw'u Rwanda. Bityo rero leta y'u Burundi ngo ikaba iri mu myiteguro idasanzwe yo kongera nayo kuba yagaba ibitero bidasanzwe kuri leta y'u Rwanda. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa kenshi aho perezida w'u Burundi yakomeje kugenda atangaza ko azagaba ibitero ku Rwanda ndetse afatanyije na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse ari n'umushuti we bidasanzwe kuko no mu gihe gishize yamufashije guhangana n'umutwe twaje intwaro M23 awehereza ingabo ngo zijye guhangana n'uriya mutwe wa M23 zifatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Perezida rero wa leta y'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu biravuga ko iyi leta nyine biravuga ko leta y'u Burundi itigeze ivuga kuri iyi nkuru ku buryo burambuye nyine cyangwa se nta byinshi yigeze ivuga kuri iriya nkuru y'abari abasirikare Barundi baguye mu ishyamba ry'ikibira gusa nyine byakomeje kwitotombwa na leta y'u Burundi ikavuga ko ari leta y'u Rwanda yaba yari yayigabyeho ibitero ntubwo leta y'u Rwanda nyine bakomeje kugenda bayishyira mu majwi ndetse inarengana kuko yakomeje kugenda ivuga kenshi ko nta nyungu na nke yakura mu guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi. Kuri ubu rero biri kuvuga ko leta y'u Burundi nyine bivuga ko iravuga ko ngo itigeze ivuga kuri iyi nkuru ariko ngo ntibikuraho ko ngo kuri ubu amakuru mashya yizewe agera ku bitangazamakuru bitandukanye natwe yatugezeho avuga ko icyo gihugu cyangwa se iyi leta y'u Burundi kuri ubu ngo iri mu myiteguro idasanzwe yo kuhorera bariya basirikare bayo baguye mu ishyamba ry'ikibira. Bikavuga ko ubu icyo gihugu ngo kiri kuzana abandi basirikare mu byiciro bitandukanye cyangwa se benshi ngo bashyirwa muri iri shyamba ry'ikibira umunsi ku wundi aho ngo bari gutegura kwihorera ku Rwanda ngo batanatinya kwemeza ko ngo ari rwo nkuba yaba yarakubise bariya basirikare batorezwaga muri iriya shyamba ry'ikibira. Aya makuru akomeza avuga ko kuri ubu ngo abari kuzanwa muri iri shyamba ry'ikibira nyine bari kuri gahunda ngo yo kugira vuba ngo bagatanga inkunga mu buryo budasanzwe maze ngo bakaba bagaba ibitero ku Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bivuga. Murabizi ko mu gihe gishize hari amakuru yumvikanye aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Ibi rero akaba yarabikoze ashinja u Rwanda ko ngo rwaba rufatanya n'uriya mutwe witwara intwaro wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Ndetse mu mezi yashize atandukanye hagiye humvikana amakuru ko uriya mutwe wa Red Tabara waba waragiye ugaba ibitero bitandukanye ku ngabo z'u Burundi ndetse abenshi bakahasiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye bikahangirikira. Perezida wa leta y'u Burundi rero na leta y'u Rwanda ntago byakomeje kugirana umwuka muzima cyangwa se umwuka mwiza aho impande zombi zakomeje kubaho zitumvikana ndetse bikaza no gutuma perezida w'u Burundi nyine afata umwanzuro wo gufunga imipaka. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda rwo rwatangaje ko nta kibazo rufite rwose ruba rwiteguye kubana neza n'abaturanyi
nk'uko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakomeje kugenda abitangaza. Gusa ariko kuri ubu leta y'u Burundi ishinja leta y'u Rwanda ko yaba ifatanya n'umutwe witwara intwaro wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, mu gihe leta y'u Rwanda yo yakomeje guhakana ibi yivuye inyuma. Kuri ubu rero u Burundi bwatangaje ko bugiye gutoza abasirikare ngo bakajya kwihorera mu ishyamba ry'ikibira, aho bafite gahunda idasanzwe yo gutera u Rwanda nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda byumvikana. Reka rero mbashimire mwe muri dukurikiye mu makuru n'ibiganiro tugezeho 5 kuri 5. Amakuru yacu nakagaruka, mukande subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi mukoresha, maze muzajye muba aba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugezeho 5 kuri 5. Mujye no hasi mutwandikire muri comment mutubwire muti iyi nkuru ni mwayidukorera rwose, ibidakosoye mutubwire n'ibyo tubikosore. Murabizi neza ko tuba duhari ku bwanyu. Turabashimiye rero, mukomeze mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho muri hirya no hino hatandukanye. Ntabashimiye, mukomeze mugire igicamunsi cyiza. Amakuru yacu nakagaruka tuyabagezaho 5 kuri 5. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.